Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, agak kere bapung kawa. Angga ndak tolong kacapi tu. Pana. Wala tu kon ni. Oh, matut toni koni di. Iya. Kampung agak ropung kawa. Lapo-lopo. Lapalopo. Ke tujuan lapalopo. Kumpul lotang. Oh iya. Oh, matut koni. Tu kon ni. Oh, disa pung kawa. Iya. Iya, oke pale jolo hubungi mana anggota? Iya. Pak undangan mendadak aja. Oke. Oke. Hubungi mau kita matuk. Oke, assalamualaikum. Salam. Jolo lo hubungi anggota kada maga moro. Ai, matin terus kawala tandri ye. Mainan nakai ye. Kindeler nana ero. Ai. Kapundang mendadak nah. Jolo lapuk di sini talipong. Jolo talipong lapuk di jolo. Rekam pesan Anda dengan cara Muhammad di lalo nanti api lapuk ding. Ai. Jolo mapak gari talipong sih. Anak kadega mana. Kapung dengan mendadak di lalo anak kai. Anak kemaku cara apa le? Pak macam itu ni waktu terlepas lo mana bulan ai. Kemaku yang anggota be. Digagak ti ape nah. Kapung dengan mendadak nah. Ini rosak di watan aku. Tupung gawa ya semacam anak guru to ipu dak bawa maka aja mau serang api maku ke pak itu kong dengan mendadak maku ni waktu we kemaku yang anggota isat dina ma undang mendadak nanti kan maka api nah lapalopo lotang macam mau pahe segala lagi email lo masih jana apa melo mana hubungan anggota ya kan angkani dia nanti apa na angkani dia na dinakai tahu cuy rotan di dinakai ro pandas saya bawa naro lah mapa na pemana ini hubungan jadi juga kakak maile nak aja selamat ki ya liwali. Okay. Oh tandri berarti ku bel kundi nade muakai. Manu den nono kagak lu ngena utaru ya sebola den ape ku. Jadi de anu mangkeling itu. Maka dami mangga de nakala nala ya penaro. Iya kaya sebola den na nono lo galung utaru na ya sebola ro na de mangkeling ai. Ah kareba den. Angka je undangan mendadak dia silalu kuturun talipung itu we. Oh iya. Boleh di tunjuk kenapa? Dia pernah lo apa? Iya bah den. Nah kemaku rujuk kamu di. Perkana lah ke cala. Aga? Cala. Aga? Cala. Aga? Cala. Perekaman repacala. Wah sengi. Dek matan rem kolestorku. Tania kolektor. Aga pole deh. Koruptor. Wangan ni pelen ni na mulai mo kalau makan capi ni na kandang mata kon ni. Ama gampang mi deh. Waktu kami lepas aja makoi. Pai. Boy. Magalah.
tahu ah cerita. Mau pajak. Makan ni nama apa deh? Ai pura maleh hubungi di na de nakai. Lepo ding. Tetap Mau apa dia itu nakai. Jadi mana pala? Kau negara coba hubungi. Nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Coba periksa di dalam kamar. Makan ini ati mo ka pena? Dia natip dia repana dia natip saling ku je nomor rapine. Nasuruh kaje pereselal kamarai. Bang parese blendi kagami lala mapasok maksoma. Mak kita lepas deh. Dia tanya juga ngotek kue. Oh iya pala. Kena juga tanya ngotek. Unranga ke sana ya bos. Ini ya sekapi tandrihi. Agak sekape. Ya senge kape tandri kumpulan Ai, tak tambah tu kolektor deh. onra minum masa nih tandri okonye aga melo minum kopi susu ga teh ga kamana nih kue Oh, kemana kau? lono masuk ruangan no nah tu minum to kopi nih tajat tuh anggota Dia juga pesan nak. ya kamu po jadi lono mau pasang nih tajat tuh anggota Ini nih selatan Dre. Iya, makan tak to. Oh iya, magar tak tahu ngaki kita pampu tadi belu tak boleh kita nama akar. Lo kijo cang kue. Hei, Sabrina kagero. Iya nariasa Sabrina karo. Iya, makan tak tenang Sabrina ka. Magar tak kagero kalau lo mau paga. Dulu dah eronde. Iya, mi kalau lo. Oh no! Makin di macam ni kita main rumah kaya pun nak makan. Tani emak kue tu sapa pakai capi yang poji. Hai, kamu ya pakai cipi mato? Tani aku je pakai capi ko bacong kerimu. Ayo mau ganggu kak, mereka sirun tu pakai capi aja lo. Ini dia biasa Sabrina angka. iya Ding, pojula do ni nak kecapita. oh iya asap pakai capi memang ayandi Oh di kata getir kacede ding. aduh betir kindi Anu, aga je anu, aga biru. aga je Biru
Taben di dampai kan nah. Iya kecapi kue bukai butuh perpai, ya kau pura butuh perpa, bosi lopui malimana jandai. Mang untas di janda kiga. Oh rasa janda ya anak ini. Berarti mitawi mali. Karo nak mali deh kasi mali remuki. Ada apa yang andi? Engkana ya anukku. Mungkin aja alap tak deh. Engkana anukku ndi. Alap tak je deh. Anukku. Aga. Engkana anukku ndi. Kena disompata deh. Ano ba kung balik kong kena disompata? Taben di engkana ya beneku. Karo ni palit dae, namo yang kedua mak iya. Siko caramun di na melo bene kedua na kapitu apu na iya. Dena melo paganaru andi beneku cukup inaru pitu Ano to na palit dae, namo cica misi minggu. Ada apa yang kan dia? Dena melo selingkuh. Ejabana padamu pak ma biasa indi. Dena lau tawari ki. Tania gan nanti mate kare na gan. Deh. Sekarang kami tanya deh. Wah, itu ya si cocok ko yang si kana lah dak ye. Ay, tani aja makoropo dia, makute ni demang aku. Engkau anak darah cantik melolak dari aleku Belu asam pogeno magere talu alona Belu asam pogeno magere talu alona Melolak dari sabab kacapina puji adam pengengan ria engkana punana adam pengengan ria engkana punana awe dok pitara maku tangin dok pitara tadu bosi kutang pitara makutang indo pitara tak dua le bosi kutang Setang aga angkari lalang hatimu Muera ka andri muera karo selingkuh Tea ka andri selingkuh Nasabah burane sejati melolak dari aleku sabab kacatina puji adam pengengan ria engkana punana adam pengengan ria engkana punana janda
se